ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی امو هنگشت نفی کدو جوی پیشکش کرنا برنامه هوا هی روزانه ایوارا بادینان بینران و که هین زانن که اف برنامه روزانه تیتا پیشکش کرن البادینان ساد و روزا جدا هر روزه که راد بیتم میوانداریا کسانه که یانم بجین چند کسانه بوه اکل ویری گفتگو اکل سر بابت که بیتا کرن که او بابت وی روژه بیتن و تماندن دا میوان روژه جی یه لیش آرازا بید بو بتر خدمت کرنا هوای انهجا و خوشتوی ابرو کم را بوینه میوانداریا دکتور زور برایز دکتور سامی ریکانی بله جاودیری سیاسی آنه یا خودی ابرو کدی بحثی وی چنده هیتا کرن که هلویست ولات جیهانی هم بر حریم کردستانی هم بر کیش ابرو که کفتیت گورپانا سیاسی حریم کردستانی ده هم بر و ریب ریبونا اوین که ابرو که حریم کردستانی ریب ری مزن ترین تیرور بید که اوجی داعشه همان دم داده بحثی وی چنده هیتا کرن که او اتفاقیات تینا کرن ین ولات دردور ولات جیهانی سبارت بن برکرنا تیرور الدفری و سبارت رامالی نوا الپارزگه ها میسلجی آنه یا خودی چند بسیارین وکی وام آماده کرینه هین هجا و خوشتی ویجی شین بریاوان جماره اوین سر شاش آمدیار هین پیوندی مبکن و سبارت بابتی هر پرسیاره هوا هبیتن هین گهین نما مستای دست بکی ما مستای برستو گله بخیرادی سر چاوا ابرو که بو ایوارا بادینا زور سپاس ما مستان دست بکی بحثی حلویست ولات جیهانی بکین سبارت هبونا داعش الجهه کی وکو حریم کردستانی کو ابرو کلویری هم بجین شرکی گله کی مازند گل داعش هاتا کرنو تیتا کرنجی حلویستین ولات جیهانی هم بروی چندی جنابتا چاوت خوینیتن دست بگی تیمالا گل جامعه صحبت که گل قناة عثمانی اما جای هندت کین کو گورینا سیستم دولی پشتی رو خواندن تحسویتی پتر برف قناة کدی چه کو رأسمالیت کنترل عالمی کتون جرا کدی سیستمی که دید خوددار جیتن منطقه دو افریقیه که مازن شد بیتن و پتر که بیاد سر منطقه افریقیا کو جه جدرت آبوری و جه پیزبونه و یه استراتژی کو کادر که نسر جیان عالم خرجت کتن که بيجن موقع آسیا الوسطى آنجی شرق الاوسط افهد خالد قال لك جرنجن بو جشكرنا آبوری هواسا یا سیاسی یا جیوسیاسی و هواسا عسکریجی بو حس كابتنا هر جهته كيف شيت كنترول ويري بكت فهمت همي قبل كيفن دا داگی کرا اف نقطه خاله بخو کی آرمان جو هدف وقتی تیتا به کنترل ولی بکرد دیشیتن جه خود کتن پریوابلنا سیستم دولی دا بر بچنده و دی ماهی پتر پشتی رو خواندن اتحاد سوویتی افریقیا که گلا کامازن امریکا محاوله کردن که کنترل منطقه بکتن که جدرد غازی وید غازی و کما گوتیت استراتژی سر آسیا الوسطى کل بحر قزوینه هم بین منطقه قوقاز هدف کلا آرمانج بخو یادجی شرق الاوسط افحد خاله اکی شو امریکا افغانستان یا دی امریکا عراق ویا کنترل و منطقه بکتن دا کسی دیجاره کدی نشید کنترل و غاز و گاز و بکتن و برسینگی جا کدی بحث کبیتا و آبوری و زخم بیتا و صبایی جاره کدی بده شریکی وید پر و سیستم دولی اف کاره وقتی که امریکا بدست بکی پیچه جان چبویه بس پشتی هنگی سرداچونه و دید پتر باری بخواه بوده کنترل کتن بی محتاجی درو برید خوب بیتن اتحاد اروپی و اف جماعتی توی حزر کرد هاری کار کرنا و داخل کرنا وی کاری دا باش کرنا دا سالات بی سرواجی بر وی چنده پتر وی کار کرد که او کنترل واقعی بکتن دید دست و صناحیاتتن بس پشتی هنگی توشی گلای نکسید مازن بو او جی افریقیا جبهه روسی و صيني و برازيل و هند و جنوب افريقيا اوا برسينجرتن پشتیویجی گریدانوا الساحه شرق الاوسط كيف هاتا گریدان ایران و منطقه عراق و امریکا خو اخستيه و بي همي لا يعني حتى اوروبي جهات يتدا او بريطانيا همي بو اجر هند عالم خرك الامريكا كوم بو ولكن كبريكا او حركات تندرا و پشتوانيا واکه بری هنگی و دمی پتر او نوی جهاد پتر ریختن امریکا بو دجی روسیا و اتحاد سوویتی بو افغانستان فشل برنامج ولوی اینا پشتوانیا و سعودیه بو بحث کنا و حرکات اسلامی بس امریکا نوی تدخل امریکی منطقه بنوی محاربه ارهاب کو خوشو خلاص کتن جلکودی او لا يعني دي دجي
امریکا هر نفسی سلاح بکار اینا دجی امریکا و بو اگر هنده فشل افغانستان جی اینا و فشل عراق جی اینا اوه بو اگر که هنده به زبون و 2008 و 2009 جی یا آبور عالمی جی گلک سستی کفتت دا و امریکا همی او توشی نکسات اقتصادی بون بو اگر هنده اف مشروع گلک باش کویدن و هفرک بهز برانبری امریکا قناغ یا برف چرا چید همیت بیشن یا اما تعدد یا اقطاب آنها که ریفا بنا سیستم دوالی بیتن یا اما دی گلک آلوز بی سرچرد سرا نراوسیتن چنکو هیز و تحالفات و ریکفتن دوا پیمان ما بین اللایان اقلیمی دوالی روجاناتنا گورین پیواناتنا گورین سرچ سیستم که و قاعده که ناراستن برهند مفاجآت و گورین و هبونا واش لایان تندرو و جبهه که مشروعی که بدیل وی چنده که برای حرب و سینگینا ما بین جبهه اشتراکی و رأسمالی بو یا آشکرا بو اولو که همین رأسمالینه او وقتی همین رأسمالی بین ایدن وسیله که هایی که جه خوب که منطقه دا نشم شوازی هفرکی تجاری بکن ده پناه بو یا اما مرتزقات بین شرکات مرتزقه بن یا اما با حرکات و کشت نافخویی چت آینی بن چت نتایی بن ده واب کار این آنج بین زعماء المحلین یعنی سرکدت محلی کو رئیس جهه که بن خدان حزب و خدا او دی بن ده سرو کار که ریکاوا جه خود سیستم حکمرانیت منطقه دا بگن هر واسه کشان سیستم و ریخستن سیستم وی دولته برفی و بن کو پتر برجام دیت و دا ولا ند لا دی بخیر بل چنده بالمقابل الشيء او شيونت هي القوات هاي بلان الدجوي كت هم نوفي وحركه هم نوفي وتسمياتا اذا فيكم ام بينين ارهاب انجي داعش اكش نوانش ماركه عالميه بكار اينانا لاين الدولي واقليمي بو جيخو كرنو وكار كرن کو دویج جيخو هبيتن رخصتنا انجي تشكرنا خارطانيه یا سیستم دولی و رخصتنا و سر آست عالمی که حتی ویگو بهش تا معلوم حیث به آشکار نبوده دمه که دیجی گله کشید و ده منطقه گله گورینی دیجی دا چه بنو و ده دیتنا من پتر یه کار کن که تنازلات اب کن پتر اود بینن چکو هم بیشک لاینه که سر رأی خوی متشدد به احتمالات حرب عالمی چه بن بل بچنده ده تأخیر بون گله بیتن حتی هیچ جی پی خوب که ده مفاوضات گلک هبن ده تحالفات گلک و ده اینا گورین گلک هشکو امریکان بین الساحه دولی اقلیمی ابا همی کاته که لکم مازن طبیعی جی ابا ده گلک زرده کم مازن الساحه که ام فی گویتی ده کرد بدا ده پتر بتا جهه هفرکیه که دیماهی و ناکوکیه یا ناکوکی طبیعی ابا ده همی برفنده بچید که منطقه کردی و حسن کرنوه گلک معادله دا وزنه که گلک مازنه چه بلای آبوری چه بلای جیوسیاسی منطقه ده چه وک نتاو و وک قومه که جدا و ملته که حزا هی کو جی خوب کتن اویجی دولته که هبیتن و افریقیا دولی یا اقلیم المنطقه زور جانه ما مستا الدرجه های دیرو که دا جنابته جی بحثی بچنده کر کو ام بجین شر الویری چه بوینیان هر ایکی جی خوب کریان هر ایکی بر ام بجین مصالحت خوین آبورین حتی دیمای بیتن اریتود بینی کو اوجی همان هر او شرین برین دلویری چه بن کو هندک ولاتا افرو کدویت خولك صافي كرنا كيبكن يعني هندك ليك كفتن هنا شرط بوين الفيري خو صافي كان هم بيجين فيري جيش يدخو بردانه اكثر حسيبا كيري هريما كردستان هم بيجين عردي كردي بگشتي يان جي هم بيجين افشار رهاتا فيري وكي كو جنابتا داكو كيلي كيري كو افتني بو هندك كز جيه بخو بين الفيري اف آبورو اقتصاد الفيري هي بوانا بيت همان دم دا كردستان نگهي دوي آرمانجيا هي كو همي والاد گهني كو دولت بونه طبيعي كرد وك جزء كي منطقة أو تدا وجهة كهفريكي سروي نكو من بيجي مؤامرة كدولي سر كردي بله نخ بتو كرد كفيدا شتج بس برجماندي مصالح أساس تعامل كنا ديال القضية الكردية كرد كان بين التاريخ بري فيجو هم ده بحثي مثلا وقت سيفر ما بين سيفر واللوزان هكذا بين قالك يا متشابه فيجو هنجي سيستم الدولي بتو بريطانيا فرنسا بو الفيري ريت خص او سيستم حكمرانيات يا دولي دست ودابو وهذا بتو تابعي بريطانيا بو وقت عثمانيات جيك بابوي دولة امبراطورية عثمانية بتر تعامل كيرن قال تركي وصبوا كو ريكب دات كو دولة كردية هابيتن والسيفاري دا قالك سيستم الدولي همي برفند فيجو همي نتوا هابيتن دولة خو هابيتن وشيتن كاري خو بكتب نافناما نتوي تيدا هابيتن بس فيكي فاشتنا قالك بردوام
کو 3 ساله وکیشا اف 3 ساله گله گورین که سیستم دولی مصالحت وا بريطانيا فيا هندك تشتاش تركي ورجيتن وشيا فيا تركي بكيفيتا بن حلفا وإدينا بتا ريكك كو بتا بشتافان برنامجي مثلا روسية منطقة دا بقول بري بيكوي كابوش في منطقة هي مهمة بهفركيا دولي وأقليمي چونكو جهة كي أبركي جرا كي مازنت دا هر واسا إيديولوجيا كودية هي كو صبايد بتا هفركي رأسمالية كو إيديولوجيا إسلامية منطقة دا منطقة مستهدفة وأفي زنجيني الشريان الجياني وكيفيتا نيفا كوا كيشوري ديتري يت عالمي إذن أبا همي مقالتا كن جينا كو مازنت بيت داتي كو ولكن شر هفركي سر في منطقة شبيدا زيدبن منطقة كردية مجاكو دهين بابا بوه منطقة كردية في دميدا بوچی ام توشی نکسا لوزانه بوی. یکی شو اول وقتی هفرکی گلی بالفره بو و اگر وی وقتی گاوی ام بینین و تشبیه کم وقتی ویگاوی ترکی اگر تو گوی خوب ده صحبت تنگی کاچوانه کمال اتاتورک خود کلا خدانه کرده و فرق کردی ترکی نه تو او خطابات تنگی اگر تو بینی و پرد دیرو که بخینی دی بینی گلک یعنی ویگاوی پتر مجدای هبوش ویگاوی بس شو بسر داینا حتى الشر جيبي خوب كتن سر يونان سر كت الشر يوار جلوي وهر وصل بريطانيا بري خديب هيس كتت فريدا وروسيا يب قوات كبيتن مطرسيش هندي كو أبا بتحليف تركي إن تنازلش وخالكين يكو جلك رجب السر كو كرد دولته كبيت أنت في منطقة أو ديت بنديت سيفري جبن إن مجبور بو بل مصالحته قضية كردي دلادا وجل تركي بريك كابتن كو او دولة لوزان اتفاق لوزان سر دابين دي اتفاقات ودي نا تركي كو پسند بيدن هذا ام بيني فيغا فيجي نديره اف هفركي الدولي اف يتقليمي بل هزوا بل شيانتوا بل بري هندي كو او بتشيم دنا ايكو دوش كردا وك قوة وك كنترول منطقة وك دولة زلهيز وك خدان قوات أبورك وجيشك ومنطقة استراتيجي يعني أبا كبنا يا مثلا الشر التركي وإيراني وعربي مجواك وجلك ودريجة واجب خد دولة خدا كليا بينج إمبراطوريات هبونا يعني أم كردنا ما بين فادا بارچة بوناوي وشنيكا سيستم دولي همي سر مصالحنا وطيبت فيغوي همي سر دزوئينا أبوريا تحالفات شركرن هر تشتكي بالسر فيغا بأساس او كنترول آبوري بيتفيا بينغا سياسي بينغا نتوي كتوي دهبن كيشت اطائفي بيتفيا هم يب كار بينن كو بتر كنترول آبوري منطقه كان وريكت آبوري جدرتوي يعني بوش دبينا بالكي صاحب ابد كو بغارة عربي اللي هاتي همي منطقه ساحلينا بوش الشرسة تذكرن بوش جاكو ديناما شو كاي بالمقابل نافيكو في شوية مصلحات عندك كده شو نبي أبد بينيتن أكتو بينيت تونس بيجرا ليبيا بيجرا مصر بيجرا يمن بيجرا حتى سوريا همي الساحلين همي أول كوريكت وجهاستنا في أبوريا وجشكنايا ما بين فيريو وروش أفاي يا أوروبا وأمريكا بو بيشانديه بو توزيع كنا سياسي عالمي يعني غورينا فيريد وديت كابا سيستم كديت تدفيريدا أو يكونتروليت بالمقابل رابون جاكو دكتاتورية برينا فيها وجاكو دي بصرما بخوج الدجيه كودو يا سلفي دجيه يا وسطي ديت برنامج كي جبجي بل بچندي كردستان في معمعيدا بيتيا بتر ام تشيار بين او كي دانستان دنتين كنن غورنيتين كنن او كي غورني قال ديتنا عربي تشيت بيتن ركبتن بريدي قوة دجاتي هبويات وقت عبد الله ملك عبد الله ام دهينا سروي دكتور سيد دائما ام دهينا سروي بس ام دي ايكيكا في راهينا بيجين مدينة سر وضعي كردي تايبت و فيغا بيتش بكتن ليه ام بيجين قالك جارا نيات هنا تو دي بيجي فلان ولات اتقال منها يعني ليزاني بسرفة اتقالتها ليه هكا سحكي بالكو اش بن فيان ام بيجين وكي ام بيجين بن ميزي و ديجيتا صدي او هاتيا قوتن تني قوتنك بو دلخوش كنك بو يان خاباندنك بو كو مروفي بيب خابين ليه بن فدا تشتكي ديه دليودا تشتكي ديه ما اف ولاته هنكو افروكا سرفة تقال منا لبن و دجي منا وتقال ام بيجين في هيزا تيرورستي ياكو داعش ما تشتكي وصحيح حتى فيكا في او خش شاشة السياسة بيجي تشتكي هي بردوام هي حشتات اون حشتناك او دي الدولية رخصتن وحفركيا السياسي دا بترت سر مصالحنا بترت سر برجواندي برجواندي جهمي جوا غوران كاريتي دا تحكي قال غوران كاريه ويغا احتمال افكي حوالته سبب دجمنته
سرکی احتمال اوی کو تو وی گلک تحالف گلک کو که دجیوی صبای او گلوی گریدت و دجی تبکتن يعني دي جل هندي بيتن جل بترش هم قوات بردت مصلحته وهي تسابان سر منطقي كان في بتها افريقيا كا روسي و جل جبهوي كو الصين او يتبنائك هر چند و خوجي ناكو كي تيسر هندي نقاطه بس بيقوي بو خو كناي برانبري جبهه امريكي و اوروبي راس المنطقه ده وهر وسط منطقه كو الشرق سات لكن كو ايكي شو اسيا الوسطى ويادري الشرق الاوسط هر وسط حليفه خويتي افريقيا تبيني بوتشي بشتي اف افريقيا كيف يسر اسيا الوسطى جورجيا تقسيم بو اوسيتيا الجنوبيه و يادجي اذربيجان بو ناغورني كاراباغ و اف منطقه خارج جيفابون افريقيا اوكرانيا مدي تشواني قرم جيفابو و تسي بارچه دجي افريقيا برافندي وكو بارچه بن اف همي تشبو همي بزاف كناز منطقيه البيت خلال كي او الزلهستل فيت واقع بري بو سيستم توبيت بيت في دونك و داخوري خستن ديفي بينن باراستنوا او كي اوسيتيا الجنوبيه وقتش جورجيا وابوي محاولة كي جورجيا بريكات امريكا واوروبا كو بيهيتن منطقه جورجيا بتحاليفها امريكي او اوسيتيا جيفا نبيتن رابط تدخلك عسكري كي برسف شدا روسي برسف ضد جهه كدي جيفا كير تدخل عسكري كير وجهه كدي جي كير يعني ابو شيانه قوات تهيئه ابوريه تهيئه يتشين بري برنامجات فيول بري بتسابوندن بل بچنده ركبتن ما بين وادا و هر دو جبهه پته دهن سر منطقه دهنه کردن شنیکا اوی دانک وادا تفی خوریک پیخم بوه احتمالا و مساحه مناورات ما بين و مصالحه امریکا تو بینی مثلا ترکی چای مناورات کردن ما بين جبهه امریکی و اروپی و ما بين روسی و خونیزی کردن نه حلیفه خوی ایران جبهه گل دشمنه جی بس حتى في جوفيج الرجاس بيستي حتى سي في الصادين نفط او ديوش يش ايران تيتن يعني حبل قطعناه كتن چند دجمنايات صراعات منتقده قال هندي افريكا جرا كودي ريقستنا قال روسي كي برسفدان امريكا كو افريكا امريكا تيت منتقده بين مشروع بتر يشكيت مصلحته ايراني ده وامريكا تشبر هنغاريا كدرستاي يا جديين ابو غوركاريت في منتقده كو برجواندي تركي بين باراستن بل بچنده پنابو کی نبر ویاد جرا کودی اوکو اتاتورکی کی وقتا کیدا جرا کودی مطرسیه بویجی چیکتن کو اشم گلک رکی دی من دبیای هذا السعودي مثلا طبيعي امريكا سعودي يجي سعوديه وقت حليفه كو جلك سلكي بو جل امريكا وريخستن المنطقه دا هنجي بنوفي جهادي حتى مالات مثلا سن بري ولكن كو جحيل كرديه اللي فيري بتشيت بمشروع كي امريكي ويا عربي كو سعودي بو باراتنا او ديتو برجان دي بو بس انجنا تحسبيتي كتر افغانستان خود دا كشتن بس ابت اساس دا ما صوت چنكو جهاده اواجي بن برنامج جاي بو بري في برنامج تاي برنامج توي او بو كو بنوي جهاد روسيا استنزاف تحسبيت الافغانستان بكتو خوش كتوري دا بس بشتينجي جركو تشليات جركدي او جركدي هل يلفوت زفر نبا امريكا السعوديه في ديمايا تشويدا في ديمايا تشويدا وقت الملك عبد الله كفتت او ديك ما بين مصالح تقول امريكا وما بين مانا سيستم ملكاتي المنطقه الخليجيه بله امريكا فيا غورانكاي منطقه كيفيتن تشيبيتن او غورانكاي سلمي تشيبيتن خلتك راضي بتن وبيش بلد ديمقراطيه بتشيتن اب ديمقراطيه داس بيكي ودا سوفيتيا اول ريكي بوكو دا شير كنترول منطقه كتن او انقاذ منطقه بشتي تحسباتي هاتي خواندن بس وقت ديتي تولد عربي او دكتاتوريات تبني افبت مطرسي سروا خلاف ما بينه امريكا تشيبو ابا اسلام وسط تاين سر حكمي امريكا هدف ابو اسلام وسط اسلام وسط تشبو ده بتريجر ما بينه اسلام تونتراو وكو كابتيات لابيخو امريكا كو بشتافانيا الروسي ودولات الدين النبي امريكا منطقه ده ولكن جرك لواس الاسيا الوسطى افغانستان والعراق يجي تديت كاتشلات حتى كدوزو يونسي استحاب كان هروصل ايران كوديت برنامج بشتي في دي امريكا الجلويكه وسوريا او هردوكا او تندرا خلق خلال سوريا داخل العراق كان ودفيدا فاشل كان بل بيشان ديفيدي جي خد منطقه نبي دجمنات اسلاميه اذا واقع دجويه ايران بتشكل جرات كودي تحالفات خو غورين ركبتن جل اسلام وسط منطقه ده كود بتايك امتصاص الشارع العربي خلقي بكتن كانه از هاج دكتاتوره خلاص كان هيك وهنتك كسان اويت كوت وي فتره ده
مطرسيش امريكا كودوفا بيتا الحكمي وبنا بروسيا بل معاقبات كت اكيد كاسي دي صباحي نرى بيتم بتا مطرسي منطقه ان دولتك جوا دوله بتا حليف روسي وجي خوجا كدروسي منطقه دب كتابه كو بس في قاعده ما بول سوريا الطاطوزه بيتفيا خوجي خلاص كربا امريكا تشوا كت قوه كده هبيتن بل بچندي خو سعوديه جوتي فتره دا الركب ومدي تشوانه باريس سعودي وي خليجي كرسا برشتي وي امارات كير تشانه بهارت عربي جاي كودش خر منطقه يت عربي فاشل كر وجالا كودي دكتاتوريه تحط سر حكمي چونكو ديت ابد مصلحته يدنا فيري دي كابتن ما بين برجوان ديت امريكي ويت سعودي وخليجي في منطقه شو مطرسيه خليجيه شو مطرسيه هاتنا تركي بو كوديت دفا غوران كوريت منطقه تشبيتن لوجستيا تركيا منطقه كاركتن اذا اسلام وسط معناه جاي كودي زفراندنا عثمانيه منطقه و عرشت وحسن امين زوجة هو عقده كنت كيف هاي دوجا مملكه سعوديه هاتي هالوشان دست الدوله العثمانيه دا وسيامين جاردا وقت عبد العزيز بابي و ملكه ابد فيغوي هاي كو بشتي 1902 شنيكا اف مملكه فيغوي يا تشيكي كو 23 شنيكا تمام بو بريك خستن قال غربي تو وقت دوجي بلبي قال ما توصيو مازن ابو سعوديه جفيترسيا گوخونه د امریکا او دجوی کر امریکا زانی جو مطرسیت وی چندن و باز گلنده قطع علاقه گل سعودی کر تفهمو به چندید کر و مطرسیت کر بس نشيا كو هاريكار دجوي رابطا وبالفعل اف مدا يا اسلام وسط ابو هارت عربي السر نجد وشكستن جبهه السني بهميه بواجر هندي جبهه السني هميه برامبري جبهه ايران في منطقه داخلك كينا بواجر هندي شكستنا جبهه عاميه سني برامبري يا ايراني شكست بمصلحتها ويدي توشي هندي بون اولو که گورن کاریا کده تکرن جلکو برخد چات کا گورین اولو که شاه ویگوی سعودی صحبت هر اوام مستعني ام بيشين سردان يان رينشتن يان او اتفاقية كو الفيدي ماي والافرو ام بيجين وبيفا كو دي اتقال ام بيجين ولاتين سعودية اتقال قطر واتقال تركيا واتقال مصريك وافهمي قالك دي روين نخاري ام بيجين رينش نخاري چه اتفاقیا بیتا کرن یان ام بجین چه هفگرتنا بیتا کرن چه روینشتنا بیتا انجام دان اوه چند دجی کردستانی بید هریما کردستانی یان ام بجین دوزا کردی بگشتی اوه چند دجی بید اوه همی دید صالحی که دا بیدن برجواندی ابدیدان بری ویگوه ما قلت پتر هفرکی سی گوشهی بود یعنی مناورات و مساحات و تشی کرد مناورات کد ما بین سی گوشهی گوشهی که بو سرپرشتی ترکیه و مصالحات منطقه دان بس توشي دو دجمنات يابو هيك شوي يا سعوديك ومطرسيك وأبوك بديل منطقة بتا تركي جاء كل عثمانيات منطقة دابيت وغوري كاريت كبيتا صحوادا أبا مطرسيك بواجر هندي كو أف هردو جبهة دجي اي بون دجي اي خلاص أف دجي اي كودو شنيكا أباش دجي إيراني وشنيكا جلاي جولا أبرد كابتن دجي و برامج دوا جلا منطقة عربي أفسي قوشية بتر مساحة تحركي وبيتفي بكردها بو أمشان پتر پاراتنا برجوان دی خود کن ویسه گوشه داک ما پتر گشه کنا یا خو اینو نپیش چه بلای عالمی و چه بلای کو وک حل چه وک حوال يعني همشين کو پیوندی گل وی طرفی گل وی طرفی هر واسه داخوزه و حزاوا و هاتنا چه استفاده غربی بمنطقه و دید کوپیگی که کردید ویدا دوی افریقیه دا دی مهمه بوا هر واسه هر منطقه عربی و ترکی و ایران جی همیا افریقی اختصاص منطقه کردی چون که منطقه کردی چرا کفتن که سیاسی بیتن سر تایبت اگر سوریه بتکن آنجر عراقی که اولو که سر شریانه کفتی دی بتت مصلحتوی دای کلین کردی بو پشتوانی خوب کشت برچه لان السياسي ابو كان بوتشي برخدينه بوتشي لان السياسي بري في حتى في سيستم حكومات العراقي الشعب خراجي تشنكو حليف التحالف ما بين شيعة وكردها بويد فيدا بل بچندي بل اگر دجمناتيا سنه ونا زاني رفتار كنا سياسي دا و جيبابونا واسا چند تورك اسلام تورا وساط و تابع تركي تابع قومي ابا هميا بو اگر هندي حليفه كي درستاي نبو بكردا فيري ريخستنا سيستم حكمرانية هابونا دون لنا حليفة أي بنت حكمرانية بتر داسيولا تشيتن وبربي چنده لنا إيران بتر صفات أجريت كير
و جرا کدی چکنا ویشی وی تحالف چه ام گل سنة چکین د سنة قریبا اما سنة منطقه حکمرانات عراق قریبا چه ام رکبتنا سوریه دا بینه که پاشروج دا وکی حال عراقی چه بو وقت سیاسی نه عسکری دیت مصلحتا کی دا بید یا پیمان گل کرده بگیری دادن اول نقطه گسرکیه اما ها که هات جی یادت یا خرابتر اوه که هاتو تقسیم چه بود منطقه دا یا تقسیمی چه بو ولی هات اول بریک نکبتن و بو هر بو نسی پارچه سنده و شیعه نسل ویره کبتن نل سوریه ده پتر هزا کامازه کفت سر کردستانه برهبونا کردستانه گواشتنا وی دجی ایکو دو هر واسه بو آبوره که برفرهتی دا و هر واسه بو خطه که مطرسی که کبین سر سنور ایرانی و ده کبین سر سنور سنی جی ما بین هر دو دولتا چا یا عراقی بید چا سوری بید هر واسه یا ترکی جی او درجه که گله که درش سنور که پیوه گیری دایا هبونا کردات وری دا و هر سیاست کو هر تحالف کو وری دا بیتن لانه که ایرانی آن یه سنی آن عربی بخوب کشیدن ده پتر ویر رول خواه بیتو ده پتر شید گواشتنا و پتر دست و اینانا تنازلاتش لانه دیتره کتن دست خواه اینید هر واسه هبونا کرده ده بتا حلیفه که استراتیجی و یه عازل ما بین پاشروجت ودا کو اکی هاتو چه هفرکی ما بین واد چه بو یعنی عبرو که معادله کردیت ایران دا دجی ترکی و معادله پشتوانیا ایرانه گل کرد ترکی هر وقت پشتوانیا سوریت حتی ویگاوی دا یعنی چند روله مازن بو پرچا کردی اینا ترکیه او بعد چه بوه؟ بعد دجمناتی بری ویگیو بوه بس او سال چوی اردوگان چه ولی که وقتی تصویر کرد او ازماته مدیک حرکو کردی همه مرد ترکی چون حلیفه که وینا و پشتوانی بو بس اول که جا گوده میگه شکی نداری هر واسه انفال سلمه هاتون کسی مستعد نبو نه آسیا دولی نه اقلیمی نه اسلامی نه یدیتری کس کو هم اصلا اعتراف به چنده بگد بس چون مصلحت هذا نبو اول که بینن همیت بینن معادله کردی معادله کفاعل بیاد و منطقه کس به ورقش دست خونه کردن اذا في هفرکی دا پیتی وی کرد گله که بید اول نقطه سرکیه دیدنا من اکتب بینی ام چری کردن گل بغداد چه ام عراقي دابين ما درعي ريكتاي يا اما تدقل ريك العراقي بمعنى قال العراقي طفيوتو بريكا شلون التهي بالثواني الدولي حاجته اوفيغو في السني والشيعي بخوب كاربيني بتر قناغا خو برف قناغا كا بتر كو دس حالاتا كا سيادي دس خو بيني يا ابوري يا لشكري يا عردشي چونكه كشيد ما بوابت گيري داينه اما پتر تأمین کرد که تو نوه که رسمی تا که داخل عراق ده پشت اینکه دو گل اوت معنی که تا کشل گل هایده گل وات شرکی که سنیه و شیعات ویدا وک رسمی وک قانون وک دوالی تو گل واد شرکی اکت گل واحد که ده حلقه نکا سلمی بید پتر اکه هاتو چو اول ریک نکرد چون که کم بینی گرفتن کام اجتماعات عراقی داینه و سنه نه سنه عراقیه شيعة جنا شيعة عراقية همي بتر برجواندي بري فيجو ما قلتي يتقليم خسر وفرط كي شنيك آخر تش مصلحته وانا ويجيتنا الاجتماعية يسني جواسها هكي هاتو تشوف واقع فرض بكام تقسيم بين ذي ما حقك هبيتي دولي حقك عراقي دي هبيتي هاي بشتفونت قضية كردي بينكو كرد حتى آخر نفس جي ذي صحيدا برافانيش ايش اجيتنا كعراقي كير اكيد شي بيتم سلمي بس وقتي کس نبوی آماده نبوی گیتنا که خاک عراقی بگیتن آنجی گیتنا که اجتماعی یه مستعد بید بتا دست خود ریچه گل کرده ایدی ویره اکه بریار خود دا ایدی کسی نشد نه انتقامه که جه بکد نه حجرت گل کرده بینیدن و بالعکس بتا پتر بتا گشه کردن و پشتوانیه که دوالی بوکن که همی واقعی اثبات خود کرد اول نقطه سرکیه ام دی فکر نفع لی برادر سر هیلا پیوندی نه بابت ام بشینگل هی گرمه لی برادر الهیویا منه بلا امرگلین دیکا آوانه کرم که دیکا آوانه ایباری های بخیر و برکت بیدم یا تجهر واسا زور سپاس بوده خیرات نکاگن من ممستایی بیم زور سپاس بوده کرم که از حس کم براستی ممستا جواب استیارامت در پتر رون کتن وی وقتی ممستامانه ام تدوین پتر اساسی بحث چلانا نکم بس بحث اشخاصات کم ممستا یعنی ام ناویشنا ایکو دو ام ایک دست بین ایک دل بین ایک رأی بین پتر از حس کم ممستا گرین کیب داتا وی جانبین پتر ام تاری کار بین گره
راستی که ایک هلویز بین ان شاء الله دیشین واقعی سرج من خوشی کن. بله زور سپاس. زور سپاس. کاک زیاد کرم که. کاک زیاد کرم که. ایوارا باش. باشتر سرستریم فرمو. ایوارا بخیر. بخیرتر کرم که کاک زیاد. باز بوی برنامه اسپوش اونتنا تلویزیون باز برنامه کی گله کی جوانا. ممنونیت. برنامه وانه مشکل. ممنونیت. از دین رو شعب رو که حریم کردستان تر برواز هندی مدیتی برامت يعني عبرن بيش تشلوتن صلاه برامت هر سنه تعديل مثل انا بقولش ام ماده في خط حدث السنه هذا او سنه انها الدين كومنت بل يا دوشي قبل كف يعني دليفت باش قومات يعني تاخذ من نفس الحلفاء هذا تشتمل بالدرس ما تتكلمش خاص زور سپاس بو جنابیت. ما مستا ما بحثی فیگاهی ما بحثی وی چندی کرد که مثلا ام بيجين وید کردی چابد دو نابینی کو اف ام بيجين نری کفتنا فیگاه فی حریم و کردستانی گل بغدا همان دم دا وکو دل تازینه که وکو باوری پیک نکرنه که یعنی کسیش من نشیتن پینگا وکا درستایی پا بشیتن بجید نکو از فشیمام و نکو خلط بیت هشتا کردان نزانیه دید گل کب درستایی ری کون دست بکو دیماهی کاشی افا هم بجین کی ضرر دتن هر کرد خو هر ام خوی ضرر دین ما حتی ویگا وی دجمن و دوستین خود تدبینی من یاسیبن طبيعي بتفيا ما راسي وصل رش بين نبين بس هر چند چنكو هميتش دسي منينه ما بالي بيقول ديد ما قلت شوانه يت ركبتن الدولي مصالح حتميه يتزلهيت فرض بن سر واقعي اقليمي شنيكو اقليمي جي فرض بن سر واقعي ما يكو افريقيا عراق وسوريا منطقه لكن شنيكو الفيري دولي مصالح مدى نوفيدو كام دي تشانشين جاشاكي وداس خدينين ولی گله که معادله کب زحمته بس یش همیاب زحمت تری کو افریقا یا پیتوی شیانت مدام کردی و کی خیش که جی آماده بکردی او بیا کو افریقا ام زانیه که هم هر بریاره که بدین ام پیتوی هند تشتاینه اول بین اساسیات رکبتن آنجی دام پیدان یانجی پنگاف هاوتن بو هر چاره نوسکی بیدن چه کمالگی که بچی بچی مازمه چه اقلیم بی چه حتی باجری بیدن او جی اوه کوتا خطابک یا موحد هبیت برنامج استراتژی کبیتن که تدوی چپکی یعنی دی وقتی دی بیشن وقتی مهیا باشه بلی دی مهیا بتویا ما چه هبیت تویا ما یک رکبتنا کبیت ام شوانه ام مطرسیه دولی بدانی دیت اقلیمی بدانی پنگابت خو اوید کود ام پاویجین چون که ویگوی نه مثلا او ام چپکی بس ام دی شین چکی اوه یا مهمه که شینات دادن بیشیانت دادم همیزان هدف ما همیا آلمان جا هک تا که کسی که کرد سریه وی عردی اوه که صبحی بتا دولت که سر بخو و بیتن آرام بیتن و آبوره که بحیث بیتن نکه بیتا باندورا و هفرکی دولی اقلیمی دا اوه تشتا که خورسی سری همی کرد دادا بس ویگاوه حتی ویگاوه مریک چانه او یادیت ام مچشیان هنه که ام واره کب که مریک که یا اما داخل عراق بگه وی حله یا این با خوجه که بدیل چیه کیشنی کاتوبینی ما بین بدیل چیه بس بدیل چیه وی تب خود ویره دا چکلیه او جی اوه پیتوی حتی کتو بحثی تشکی کپاراتنا یکی ایک تا آبوره که بینیده ایک بحثی دولت بکتن آن هریبه که بکتن اکه او بنیاده که آنجی اساسه که نادانید یه نانی یه خانه که ملتی برسی نابید چگاه بریارده هر ویگاوه وی دابینده که نابینه دولت نابیتوی حریم ایک تو وی دابین بکت او دی چوانه پاره جیتن یا دویجی اکه نبیتن دی چوانه ولیکت که هبیتن شنیکا مطرسیا ویست ات بریارتوی ده که هاتو چه بریارده چه گلوی حتی چه راده ده و گشه بید آن دی باش که بیتن یا دویش گلوی ایمنیه ایمنی چیه؟ معنیتا لشکره که هبیتن پارستنا وی آبوری بکت و گشه بتداب کت و یا بتا خدان وی ملتی و یا وی عردی و اف کسان ناسنامان اجتماعی و نتوایاتا بیوه بیدن نه ناسناما شخصی و حزبی و ابتی ده بیدن قوات فلانی و یا فلانی و جبهه فلان کسی و یا فلان کسی و استراتیژیک و یادجی بیرو بچون استراتیژیک موحد یعنی تا خارطه طریق بیدن ریک ده بیدن تا وید چپ کی اول که هم دابشکنا سر دو مشروعه کت هفرکت منطقه دا فما تشکل گره که مازن سر پاشه روزنامه پنگاف آورنامه نبود دابین کنه نه محاربه گندلیه نه اکرزی و بهیوی بونج هر پنگاف آورنه که و به باوری ما بین آمده
که ام پنگاوه اکی که ویت پنگاوه پاویتن باری ما بین ویلاین چونکه هر دو لایل ام درستای استراتژی خونه دانین و وی استراتژی سر آست نتواه و یا شارعی را گشتی گل خوه بکین که همید هاری کاربن برون بکین هنجی خدا ندبینه امید وی مطرسیه دا ما في استراتيجيه دا هنجي قال نبن وقت تو بو قال اما برلمان ديدا قال حكومه ديت اما همي ملت بو اقدس زورجان وبو قوتك بهز بو هالقول لك بيت اكي بشتي جاب فشل جبينين ام تحمل مسؤوليته چونكو اقدس تو اك هالويستي هاتي شد دل فشل جبيت في حالتي يا خوشه دل ايشان تيدانا بيتن بس ابرو كتو نازاي كوتا چهيا تو نازانی د استراتژی کی دوی معمعید شپینگاف هاویجی و گل هندی تو داخلی ویدا تو حتی وگاوه تو نشید دا بین که نا قیرانه که آبری تو شی خلاص که تا بنیا تحتی نبیتن نینه تو بیجه دولتا که هرمه که دشی بریاره که دی اکه تا تشتک نبیتو لی ایمن بی که تا آبره که تا حمله که هما سالک همه ساله که تحمل که اکتا بریار دا یادش جیشه که تولی ایمن بی اف جیشه بنیاد دانا ناوی پاراستنا مالوی و وی شهیدی و عائلت وی پشرابی وقتی جد بهی یه با تشتکی که تشتک مین توی اکی او فایده جی نبینید ملتی و عیالوی و حزاویه که حتی ویگا به داخلی ویدا که کرداتی دولت کردیه دی بیشی و هیتن که دی سرفراز بیتن بر وی پیتویا خطاس حیادتن و دی بی روحیت اجتویلی اکم و معانیه سینگی تا که کسی کرد یه کچی خوب که فیداکار بید بوی ملتی ام نپیدا کنجی گل اوید بری ویگا هم گوتی دی چات و شی بریاره که دی یا تیدا یا تیتن چه بریار گل عراق بدی که تو خوشی وکه که تو کفتت ماتصیا چه تو خوب لانه کدی وکه او تو شنیکا پشتی وی ام دهزه خو که این بریار گل کیشکی باشه زور جانه ما مستم دیوی پیوندی جوارگینش میشه سر هیلی باشیم دیوی گری نبا الو ایوار باش الو سلام ایوار باش سر چاود من مامی سلام زور سپاس بو جنابیتا فرمو والله چند من بسیار کشته ایده هایی امگل که بازم بالا خود بگیرم یک بین خود کردوست که دهو بینه اره باشه از حکمت ما در وجود ما هم می‌دونه که ما دشمنی کنیم بله و هم در وجود ما خب ما داشت نه داشت کنیم اما همین تک ما داشت بله نافت مشن اره حکمت ما هر کسی که بیتیو بنک سره هوا نه همین که همین کسی گرمای اره شگیتی نه بو من بیس خبرات اقتصادی تجاری سیاسی وقت وخربه که بناسن بدوال ام ده چکین ام شو به حکمت بغیر بایفونه افتر جیبت نکه بین که ما کبید خرمش کسنه لینو سرو بین ایک بونوما اوید یو دویجی اسیلیت کم درکوبی قناتی رو اولا بسرو که حیمه و بسرو که حکمتی و بجدیت و بهمی قیادنا وزیرو بنو احترامو بقرعونه بگره و دست خودون اصل و پیش ود آرامی سیگ بخوری و خلق دست بقطوی بلو رئيس الاحترام وفقر انا بقين دخل خذ دفع ماشي دفع خوش دوي حكمت خذونا كاين دو ببينا اك دو شنيكو بوار بكين بدك قدام حكمتك كوينين لا حكمتك وتشافوتير و ام حلال في كان يجي ما بقى دي سالا بيقول بطخوي زور سپاس بو جنابته تو سرچاوت من هاطی ما مثلا ام بشین بحثی هر بحثی ایگرتنی بو جنابته ام بشین بچک بحثی ایگرتنی کر کابتنی یا چابیتن لیت اساس دا بلکو اف ایگرتنه ما مستاش چی بیتن بشین اش بلندیه بیتن حتی بیتا بچیک یعنیش کسی مازن بیتن حتی بیتا بچیک بوچی اف بی باوریت ناف بینا مبخوده ها یعنی وکی جنابتا گوتی دو هزین مازنین افرو که هریما کردستانی بوچی واب خوب بی باورید گلی که اکو ایک نشد بری دی پینگا وکی پاوید ایکی باوری پیه دینی نهند هکا باوری جهبید ها که ما دو دلیان همیتش دانا کد هر تشکی تیده دست خود حتی بسحکتی که خالا دیمایی چیه بوچی ما اف بی باوریه ها نه افرو کنه دم هندی اکو اف بی باوریه نمینیتن هرچند هم بتویم واقعی بین تواسط وی مسئله دا پتر هم عاطفی شو نکین راسه افتشتیه هی همیه موجود داخلی مدا
بس تفهم هزر خوش بكن اف واقع بما إنا واقعك الدولي واقليمي وقتك ظرفك حاجتك بو هندي اف واقع افك امتدا إنا فيشي وفيشكلي يهاتي جلك ماسيتي ده هر چند تشتكي جلك دسكبتك مظن بوات نقطه حتى في بو هرم كردستان هاتي بس هر اساس دسبيك ام كابتن بلغي واشتن الدولي واقليمي يعني بهزبونا ما دسبيك وحاجتا ما اش صفري ام دست بكين وفي هرمي بوشي وهات تشكينا كدبين اف هرمه واسا تشكي يعني تجي كشه شبل جغرافي وكو منطقه كردي هم الجالينن وفقطيات وفبريت وخرج جريدان واسا تشكي كو ايدي دولت بون سيرفيس وزي نرابط يكو او دي خط سيوش يداناي يعني كيش جلكت عسكريه جيوسياسيه تدهي وهر وسط ابورجيه تدهي هذا بوشي چون ركبتن قلت اقليمي شو حتى رازيك بتعديك في منطقه امن وبريكو انساني هابويا باش تنجي ابا شي بلاك دي سياسي وافريكا واقعي بماطي يا دوجت حالات جيفاشتن سهل ما كردستان قوات الزلهز كو راجتنا عراقي كري والشواذ التدخلات الاقليميه بو اجري هندي ام ركبتنا كما البري توشي نكسي بويا كو ام توشي بس انجيت ايكو دو بويا براكوجي تشي بويا وزخت الدولي هر قناغ بو قناغ وتراكمات كبت جلكي والمكيري كو ام بتر كابينت دو استراتيجيات دا بي باراتنا استراتيجيات و نتكيف واقع ميتن الدفيرة ده افريقيا ما تجي ايكو دو و استراتيجيات دود اداري وهيكش ما تشت مشروع كاستراتيجيه كدوم دريج بو اجل هندي ابا هند صاله يتشت قناغ جلك مازن زفراندن بي تي في جلك تصحياتنا بتفي جلك دانانا برجواندية ملتي وحزا ملتي باشروجا في ملتي سال مصالح خوية حزبي يعني بتفي جلك تشتبه بينا كان حتى امشين بينات قناغه كده هالوصل الزخت الدولي جهده يا رجله امريكا بري في قوي موجود كاتشواني تركي بالمطسيا ايراني ويا عرب وفيجي خد فيدا كان او دجمنك السلكي بكرداتشا او كابتن اگر كردات كردن هر واسه ایران او که خود هاتیا کرکی که تتن حشد الشعبي هادتن الشنغارجي افيج مره بخود في منطقه ده هي هر هوريكاريا كجي بكردا بس بالمرمي ديتره بالجبهه ديتره يعني فا افريقيا دا يا فا منطقه جلك جرم ما استفاده كي جلك مازنجي تيجي هر چنده ما جلك خصوصات يا مازنجي كن يا جيكي بس جفي خلاص بونه بيتي بتر افريقيا حاولت نكرن امید ببینید چند يعني داخازتين مثلا جناب اسرائیل که هرم کردستان جی اول چند جار آماجه بهندت کتن هر چند پینگاوا امید ببینین يعني جلك بزحمت حتى تتن كو افلش كريما بتايك او يا حفتي ويا حشتي بنائك وسبش مالجسر بخوبيتن و افات تشتكي جلك مازنا كي هات اول نقطه سلكيه كو بيش ماجي بتا بيش ماجي ملتي نبتا تش حزب ونش كاسا يدجي ابور كاركن افريكا امي بين مطرسياي كما ابور نبي تشان ضرب مكان فيغو بتري جدي بوني تشدي ها چند تاخير بون تاخير بوي بس كارت كان بو نقطه سلكيه كما فيت ام خوب حزب وخوب بگرين بيتي و خالص سرکی یه پیشمرگه یه آبوری تو دابین بکی شنی وی رکفتن چها بکین افریقا چونام و بغداد پیش ای باش مطرسیت هندی نکو هر پنگا فاوتن تسکر پنگا وکی پاوت صباحید وی افریقا دوالیا کو گورن کفته پروژانات حیوانات کفیته تسکر بتا رگرتن بو باش وهاندنه اکه محتاج باش وهانده بویا بل چند رکفتن ما گل بغداد گلای زحمتن چهار رکفتن ما بینما دا کوم بینه یک استراتژی گلک زحمت کفتی هر واسه استراتژی ما گل بغداد فتره مالکی دا ام گلک قناقه دی چونه بو چه ورکن نشیم زفرنا بغداد قناقه سربخوبونه كان بين واقع ده ام نطيحه في سربخوينه بس سربخونه مخوم ما نكل الشواك برياردان الرسمي برمطرسيت ما يعني بين كو ام بشتوي احتمال ام تحملوا في حالتنا كاين او جبلشه هيك شو نقاط ام خوش شعور كاين كما خالد لواز قالك هي چه رکبتن دا چه رکبتن آبوری دا چه لشکری دا چه استراتژی دا بزرگن ما مستعمل بین افسر ام بجین نیوا بابت خوکم بحثی وی چندی بکن کو دیار بود فاروشن دیمای دا تایبت افریقا کو ولات ترکیه ادویتن بشکداری رامالین و پاکش کرنا باجی رمیسل دابکتن بو ایکی کو چتین داعش دیدا نمینن جنابیتا چاد بیند اری حاطنا ترکیه بو ناوا میسل ام بجین پاکش کرنا باجی رمیسل اری او اجبر هندیه کو داعش نهیلیتن یان تماندم دوا کو ما برینو که گوتی خالا سرکی صادش صادی دی او بیتن
کو ترکیا بخو ادوی جهدا مکم کتن کو ولی بیتن گلک جهندشی الدستی مبچن کو افرو کبل کو ما ترسیل سر دورا کرکو که جه بیتن شلای ترکی و طبيعي افريكا ما بالي في بحجيكير كاتشا افريكيا دولي بمصالحات بالستنوي چنکو هلویستی خو گوری تایبت واروجا دا گوری اما بوچی تنکن افریقا ترکیا یاد بینیتن کو رکبتن کا چید بیتن و یا متهمه کو او یا جدینین تعامل کنه گل داعش بس اوه یوی دیار کرد کو از تدخل کم معناه ایکش گرفتاریت رکبتنا دولیه کو نشد شری داخلی دا که چونکو جیش عردینی نه و کسی برهبنی نه او که خب برهب کرنا ترکی کو تدخل بکت منطقه دا وقت جیش ایکش آلوزی و ریگریا تحرك دولي تحالفات دولي صار منطقي كيش وأبايا أبا معناه شيء از برهبم بيم تدخل في منطقة ده بكم أكهين دي الشروط المجه بجريان هذا إشارة ده چندي هر جل هندجي أبا ريك خستنا كادي تري تحالفات كادي بري فيكم بعد كي ما بين ركبتن أفريقيا كنا ما بين السعودي ومصري أفريقيا ما دي تشاني السعودية أفريقيا أردوغان موجودة والسيسي كود جمنة كالسلكية قالوا موجودة بريدا هل وصل بري فيكم ركبتن ما بين قطر والسعودية هاتكن وإماراتي هاتكن هل وصل ما بينهم مصري هاتكن معناه إنه عرب ركبتنا تشيبوي كو او خلافات ما بين وادا رابن كان خالد يتمتفق هر واسه ابد في قال تركيجي ريك كمان چونكو مطرسيه ايرانيه بينت منطقه دا و تمددويه سر يمن بگيره ليبيا چل لبنان بگيره كاتكين افريقيا ليبيا هي يا الافغانستان هي منطقه دا يا القوقاز يا كتن افريقيا تتن عراق دا و سوريا دا يا كنترول كت اف مطرسيه ولد كتن كجا كل تحالف كودي بتشوف ورغرتنش قبل عربا وامريكا بمصالح التركي بنشادت خالق سركيه كو از بيم تدخل بكم وابجي ايكش خالد سركينه كو داسم في بيمان دولي دا دجي داعش دا حتى في قابل بريان ندايا معناه شيء اشارات التفي في كابتنا افريكا كان كو فيت كو تركي تشد فيتم في دا افريكا كابتنا قال هند الشروط تخوي الديات شروط تو اوا هيك نشاده كازي كم تدخل منطقة سوريا جدي كانت هي مستعدة بيت منطقة آمن هذا مطرس يا سعي كمنطقة آمن كبيت منطقة كردي في حالة ذا شهبونا كردي بيشوينا بني يكون نرازيبونا تركي سربيدن شو كانت تدخل عسكرية في منطقة ذا كذا من هذا حرف الناتو ذا ومنطقة آمن وقت الويدا شركتن وجيشوي توي دبيت معناه دبن سيادة بيتن هل وصل منطقة ما يتفرجت بيتن ويب كتن هيك شوا بيت حشد شعبي يكو أفريقيا العين دي بزوفيتي إيرانية حشد الشعبي أفريقيا الشنغوريا هاتي وحشد الشعبي الكركيكي جي هاي أفاجئ بالمقابل جبهيدية كتن سنقطة خالص سلكي يتكوجكش قال مشروع عرب وتركيا كريك كمان سالفه شو كنت بينن اكي هاتو تشو شرد دجي داعش منطقه سني وركبتن ما بين العين الكردي ويت يسند فيدا تشيبو او بنا خوانت وعردي او جيشوي بيدا بنكو كاسي شو سلف تركيا ايران بين اذا اوتوماتيكيا واقعي ويلي وركبتنوه وريفبلنا إدارية منطقة كبيرة وادا أويد كل واقعي خوكية خدان وأسطينا بل بتشندي يحشد الشعبي تفضل في منطقة كودويج برياد في ذهبت دا بروجي دي تركي وأوديت منطقة السنة الجديدة زور جانا ما مستطنا بيني همان دم دا بو چون بويري جيتن يعني ولات تركي هفدش بول دستبيكي جالك وهيزين كردي بيشمركي هريما كردستاني كو در الخاكا بدا درواز بيتن بو روشافای كردستاني بشيتن و تايبتن بشين بو كوباني بشيت تونا بيني يعني هزرك بويجي تشيتن كو أفد ويدا ميدا اتفاقك بو ناف بين لاعني كردي و تركيا كو دما بيشمرقه بيتن تويري رب تشيتا روش آفا أفروكا أفاجي بيدا ريك آسانيك يعني كو مجيكر خوب دلي مجي نبيد بس هند آخفتن نبيد يعني چا ام چوين او جيواسا بين فيري هرچند تو في شيء بيجي سر كابتنا كو كرديات فيدا هرچند برجوان ديت وابونه بله يعني اكو بيجن افريقيا يكون نقطه ضعفك يعني بيشين قال ما بكورتي في ازا في خالد بيشي رونج بكم ابوش ويدا ميجي قال يا قناه العثماني من اشارات فيدا كوباني نركبتنا دولي ما بين في سي غوشه بلي في غوماكي ايران التهديد كان كم منطقه ويري كهاتو تشو امريكا ضربات دانيتن كبت الدسيت داعشي دا معنى ديار بكو برنامج وبواري برنامج التركي امريكي نابت منطقه معناه بيتن جبهه كي تركي وسر ايراني بيخيت هل واسو بالمقابل جي تركي جي كربو شرطك هكا هاتو تشو اب منطقه
هر چند حد نکردی دست داعش داد بیت اگه بنیوید دست داعش داد کویتن چطورش دست کویت دست پیاده دا که هیچ کد بینیتن که دژی مصالح توانه آنجی دژی برنامجات منطقه دا و یا گریدا یا بلانه که دیدرکا و هزار کتن دژی هف دژیات گل ایکو ده منطقه دا بلکه چند تهدیدات دوی فتره که این هزار خوب بینه ات اعلام عالمی یا دولی هدولاجی گلک توم به حتی مظاهرات الترکی چکن او بویا مطرسیا ایران کوازل شیم همه تو گورین بناوی داعشه تو گورین پیخ کوبان که منطقه کبیده دست داعشی دا کوبته جه کو تو پیلانت خود منطقه دا بکی حمد الشریف گوهرزینه داخلی ترکی دا و امشین و بتا ایزباجی کم بل بچنده حتی او دی وزیر دفاع ایرانی تهدید که گوده شرط نقل بیتا داخلی وی بل بچنده امریکا بالانس راگرد نه صالح پیاده دا و پیشمرگی دا وی فتره دا اینا نه صالح یه داعشی دا ریکبتن چاچه بو امریکا که ما بینا ایران کنش حلیفه که سرکیه اوجی بو ریک خستنا منطقة الشرق الأوسط طيبة سوريا وعراق ويمن ولبنان النقطة كفاعلة سلكية مسيطرة لبك عرب هكا خويا دجمة تجي العبيد بيركبتن قلبين شيئا يا تجي خالات تري تركيا كوبيتفيا منطقة استراتيجية وجتت صباي بتاع حليفة روسي حليفة دجمة توي أبيجي برجوان دي توي برشوف ورقتن ما بين فيدا حيري بو بالانس راجد نا أوسط يخذ نا أوسط ركبت تشوشي بو ركبت بشتي قال ايران رشتاخوي قال تركيا رشتاخوي قال عرب وجر رشتاخوي كو حل وحيد اوا بهند بشكتن كو كرد خو يتهين للراطن كو قوات كو كردي بيتن وجيش الحر بيتوي دب الناس نماضات الاجتماعي جي بيت كو جيش الحر باعتبار سوريا يودي كو منطقه اي بتابع حليفه تركيا كيف بتوي حليفه هميود موجود بنبري بتر ناس نما كردي اللي هذا ديار كانت فين ركبتن اودا هر چند بلكي نيات وركبتن وغير تشبيه وانا بابا اصلا كرد ميتويدا بس صالح كرد داشت كاس وجود كردي اللي يبو وبوجه هندي بتر خلافات وبتر بدل كو ام کار اینا دجاتی کدو برنامه هفت جدا بو اگر هنده اگرتن و لیک نزیبون و لعن کردی بو الکوبانه و اولو که سرکبتنا کتوری دا بو هاتی یعنی پتر سرکبتنا بو همی لعن کردی هم حس کد اف چندل همی منطقه کردی چه بن الکردستان هم چه بیدو پاشا رو جدا چه خلاف نسر ککی که مطرسیا سر هی نشر شنگاره و ند پاشا رو جدا دا چون کده شرکب نسر کوبانه منطقه جلکادی دهن ده تقسیم کنه و منطقه ده برنامج مشروعات برای پشتی ویگوی داوید و کرکی که جاور کرد بیجم و الشنگاره ده پتر يعني لوازي سر منطقه كردي عام يعني قشتي ده تاكيران چونكو محور ديما اينانا به افريقيا ديال سر منطقه بن بيت فيام تشيابن فيدا كو امنا كابينا بس بن باندرو كاسي يادجي تفيام كاسي دكينا دجمن ابا نقطه سلكيه زور جان نما شيونه ايران هنا نما شيونه تركيا ما حدودك قال ما ظن قال ايراني هاي والشيونه العقدي تو بين دولتها يدغورينا تخيته شيونه هاي هر واسو تركيجي وكريكا كو ابوري وريكا كو ام جيرانت ايكي ام نشيد وهافريقيا ويل قال ايران وقال يتري مشروعيه ودا افجي ومشروع كردي التركي والام همين محتاج فينا بيتفيا امينات نامه نبو شيعه العراق نبو سنتوي اشكرا كو ام دجمني تشتكينا انجي بشنت في العبيده بتس سلادي ويبكين كو ام هوالا كو جيرانا كي بو هر كسا كي يوينا كو هجي هندينا كو او بري خدانا كو دي و غورينا يا بلدي يا فاشستي و غورينا يا دجمناتي بغورن بو اثباتين بو عالم كيجي طيبت في ديمايه كو بو جهه يعني كومبون همينه توهم اين المنطقه الكردي كو باراتنا روح وجيانا وهاتي كان المنطقه دا ام بين خالك وصل كو سر عالمي جبل خدنا هبيتن بنا هوري كورو بالدر كو ابا حق مستحق عندنا في دوله هبيتن ما مستاو زور برای سامی ریگانی چاودری سیاسی زور سپاس بو جناب تکو تو افرو کمیوان بوی گلمه روی نشتند گلتا جه سرفرازی و سر بلندیه زور سپاس دوباره بسیارین مگله که ما مستلی دائما بله زور سپاس بو جناب تک ولی بینرین هجا پشتوی و چندی هم گشت ندیمه که خلق افروکه یا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان هیویا منه و همشیابیم بیچک خدمت هوای هجا پشتوی بگین تا اموهین و خلق کادیابی برنامه جیر جاب دیگه خدای مازن دابم بخاطره